olup, Ayyaş apası olup geldi деген mehmandardı bardығы sözді çakırayın. Alғаш Батырбек Мырзаның Ayyaş апалары, Тоқтоғұл әкеміз, Кенжеғұл әкеміз, Мизам әкеміз, Иван, Сайпеден, Айжамал башыған жалпы Ayyaş апалары. Берім қысы болсын Ayyaş апалары келіңіздер. Алмаз, Мұхтар, Азиз башқаған жалпы 2 жаштың Ayyaş апалары. Kormu dostlar bugün uyga kelgile, Oşo günlü dost günü hep belgile. Silip gelip bağıştağlarda kolu, Batanardı belgile, batanardı belgile. Hırda bir takıp bir tanıştı, Alayımdın tınbay içim kavası, Oldurak bozurak dayaşlar, Oşul bizde rızkı, Oşul akıldı rızkı, Oşul aylıkı rızkı. Rahmat, hoş gelmişsin. Toylar mutlu olsun. Батырбек Мырзаның Ayyaş апалары той біздіке қызығысын Ayyaş апалардан başlayın. Сыйлаймыздар, Құдадан Раббы. Қызығысын Ayyaş апасы келіңіз. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар және құдалар. Мына бүгінгі Ақтойдың көңілі болып отырмыз, барымыз. 2 жашқа біріншіден денсаулық, ұзын өмір, шексіз бақыт қалаймыз. Алдын бала бассын, арқасын мал бассын, өмірлер ұзын болсын, өрші шексіз болсын, дайым ұшы ұртынан күлкі кетместен, дайым бақытылы жастардан болсын. Шынды қалып. Рахмат. Қымбатты қызыңыз Мерим, Еролаңыз, бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Ерола бізден ең айындап алдыңғы қызды алдың сен. Құдағыдай айбай бақытты адамдар екенсіздер. Бізден соның қызыңызды келін алдыңыздар. Айында өзіңізден аябай көп адамдар ашқалек. Мерім қызыңыз үшін жігітті таңдаған үшін де мұшаққа келді. Бақытты болғыла, балалы болғыла айналайындар. Өлді көріп өз, аққы болсы, ұшы сенің көріп қайма біздің мерім қыз болып жүре өрсен. Өлді шақыла. Әжеріңізсің. Қырам, бұл сізге қалғаныз қош болыңызсың. Адамен Батырбек Мырзаның Ayyaş апаларына сөз башлайын. Алғаш Ayyaş апасы келіңіз. Сағастағы күтті қалдың кештің қонақтары. Мына бүгін біздің арыз жерге башқаштың жүрген, мына біздің Ayyaş өзімен әшкеліміздің дүниенің көтпей болып береді. Мына құтты болсын, Папе Ayyaş. Мына бүгін сіздер жүнша елдің башы бектеп, жүнша елге сіздер өзгердің сыйыл таланлар бетерсіңлар, тойыңап тойғылансын. Дайын ашып, жақсы чайларын ішкеле, 2 ұда ақтық болған болғыла. Енді айтарым 2 жаш тұрмыш деген бұл татал жол. Татал жолда біріне өліп деген жүрек бол, өтөді ұлды бол, өтөді жүрек бол. Олды жеңілді алған, біріне ешіқы болған жақсы жүректі болғыла. Дайыма бақытты болғыла. Мәсі өзінің атына жараша, бірін Бақытбек, бірін Мегілі кесігін. Мұна үшін атына жарасын. Мұна түзіп жатқан, кішілігі мамлекетер түпті болсын, бақытты болғыла. Келіңіз. Намыстарына ұрматты бүгінгі тойдың күлелері, саламасқы Парыз Ayyaş, бүгін көкірек күшігімізді үйлеп, өзіңіздердің алтын ордамыздар ұшылай тапсырған тұрасыздар. Мына құдағыдай айнар сіздерді құдай деген адамдар екенсіздер. Датқалардың ұрпақтарына қыз беріп отырсыздар. Бұл біздің балаларымыздағы ұрпақтардың ұрығы. Қыз болсын бізге ағымызды. Ошол біздің мына алтын құлын ейлеп қала тұрған, қайната қайнененің нишенісіне кирген, ушуларды ата енесіндей сыйлап ала тұрған қыз болсын бізге.
kızlar hizmet kılsın. Bizim ayakçımız menen dostumuz. Ağlamdaki birini ayakçılar özler. Bağımız birden bulanı birden. Koşulduktan bulardık bögümü tamışlar kıyım. Koşulduktan bögümü qanday tileklerdi aytırasa erdim bardı. Kavul bolsun, özünüzdere kavul bolsun. Eki yaş çeksiz bakıpta alay kalayız biz. Baktık oluştu. Bizim Salya degen Ayşe'ge eskili almaya kalgan, biroq oğlu meni gelin oldurat, oşu oğul yolum gereksiz. Gereksiz ağa. Vakti verilmeyelim, karmaşman olmalar eşkaçan bulbösün. Bu dünyada özünü qanday жақшылық қалсаңыздың ошоны кылайм. Үйгөргү себетте өстөсүн, сүйгөргү себетте өстөсүн. Рахмат. Бұл сізге мен сапаңыз қалбар беріп беріңіз да? Қалғаныңыз қошылалы ол? Қаршылық жоқ бұл? Кәлетті бе? Hemen Ayşe'nin adından biz kılgıyrıklar şunu kapsık olur mu desek? Замассыз, ha? Қылғы үйрікті тапшырыңыз. Құттықтарыңыз. Yaş, kendin bir gelgen olsun beni bas. Belki oylagan boşar oldum demin bas. Demin bas. Yaş, tөгілген көз шашымды күн бөгін Қошақта жайдары тосып алып келіп қаш Елучан мекені шашығымды сағынсам Танымайсың ба Елучан Алтынды баланы қалдырсам Emge ötü singen bilsin iki kızımız var. Bu үйlenip atkan balanın şeyinleri altın kız menen Jasminan ortaga çakıraydı. Men de karşıdan geldim. Kara, altın kız menen Jasminan Toğalar bilsin talantlı kızlarımızga bir қолша берсеңіздер, сіздерге бір жақсы арнап берсем, қара, бұл сенікі. Қара, бұл сенікі. Қара, қолша олар болсын кетті.
Amerika'da düşürüp sürüyorum baladına. Anaylarınız var. Zor toplamamızı çatıştı alınız mı? Bir olça yaparınızsa tamam dökünüz olsun. Aldın, öpöl mü bu? Öpöl mü gerek? Apamlar da beri veriyor. Ona Berişka uçurkan balada hoşa buldu. Bağlı kaset bitti. Ya. Oy. Teliniz ne? Oldu. Keyingi bölümde kaset olanlardan. Rahmat, kol yapmayınızlar. Tamam konuşlarımız. Rahmat, olmadı. Doğrudur benime, çalpı koşunalar, şana kuda söğüktür degen çamatlı sözü çakram. Kuda söğüktür. Toka keviz, Abdullah keviz, Akbiz, Saikbiş, Zina, Beyşen başlagan çalpı kuda söğüktür. Nokattan gelgen çalpı kuda söğüktür. Cana koşunak, alayın mesut çaban. Kuda eylesin koşunalara. Kemisin altın Aynur Oyuncu başlanan çalpı koşunalar kuda söğüktür. Anladın son, anladın. Toyları koşmalar, makam nekez. Koşuna, 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 ağızlı tuğladan, çarıklı koşuna, koşunalar var buldular. Kız geldi, toylar başladı, koşunasız gönül açılay. Ağızlı tuğladan, çarıklı olun koşuna. Mağaraya gel. Dorbanmaya gel, Beykanmaya gel, Calpa, Aslan Ağustı'nın müsaadeci kemesin koşmalar, silsilede çıkarmışlar. Meğerin atım atalmaydı, o de oldur ölmemişsin. Koşmalar, varız bir işgal anlasını tüzmüşler. Ağzı doğmadan, şarkı koştuğundan, koşmalar var buldular. Rahmat, toyunu şu ekoların tumak olsun, ekoların tumak korkula, töz korkula, şu toylarlar olsun, baldarın tumak şaşasın, balal çakalı olsun, gözü görmeden çok deniz soluklar, töz korkula, şu aldarın ulu gücün görgüler. Rahmat, toy verenlerden toylarlar, rahmat. Azamazsa, Nokat'tan gelgen bu da gerekse lan. Şundatlı büyük aktoyunun görevi. Bir şu paylarlı iki yaşta baktıklarını birinci cana akar olacaklar yülen paylarının için kirayüzlerin yülenler nasıl tutkaylı. Başarılı öyle sergeçi birinci denteğin sonra uzun ömür çeksiz bakır. İmanlı ateti silahın yakşı yaşlardan boşmak dileydi. Şu aktar şu atenini üniversitesindeki meliklerden iki atenini bir de görüp bir de silah bir de umattalar. Bunlar da fazla gelirler. Yani davet. Dersleri şu bugünkü bir başını şu baktıya ilk başını olduklarını için böyle tutar isterdim. İstergeçler jakşı kısmak olan jakşı insanlardan da olsun. Sizler daha şu aldarını günün görünüzler. Olayın görünüzler. Ardayın çıkıpta uğurlanızlar. Acilerge varınızlar. Bu aldarını bilirler. Şurada gelecekte ilk yılın şu günde jakşı beşik oylarda olaylar. Daim baklı olurlar. Şimdi öyle. Ona ne? Bu jakta nece kerisi? Savaşlar bulmaktan döngü aktarı Nakılın bizde mutlu kalanayımızda bir tüttülü oturan Oşul tüttülgön üyünün eylerinden sürekli ders baktırıyken gelip Oşul tüttülgön üyünürdün tündügü iyik olsun Gerekesi geyik olsun Arbayın yoluntusunda tüttüy Oşul tüttülgön üyünü bana çakalımlı ölüskülü birbirine silanan Oşul bizden hayatın en sıyılıktanıgan sıyılığı ülgülü üyünlerden oldular
çeksiz olsun. Bu özel balamızın var babalarımızda baktısına aman bolup göründü daima sıygu ateleri жақсы күндөрдү көрүңүздөр. Андан эле баса белгилеп айтып кетүү үчүн нерсе эрим бул үй бүлөнүн кичинекей бул келини болуп атасыздар. Биздин кыргызда кичинекей бул келинге чоңураак милдеттер таралган, ошол милдетти жакшы аткарган мыкты үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болуулар, бактылуу болуулар. Куда тараптан чыккан кошуналар. Келин сага. Assalamu alaikum. Yerim kızım bargan жерге мактап күйөөлөрүн өкмөт кармашкан болгон экенсиң. Дайыма ушундай жаштарда жүрүп бактылуу болдулар. Канча өмүрүмдүн кызыктарынан болдулар. Ушу бактылуу болдулар. Армашан болу, дайма бекем болсын, еші болсын, ұшылды қымақтарларын, айын аман болсын, ұшманын орын бүтін болсын, өрішін мағлап болсын, ғайеті болсын, ғақылын бар бол, аман бол, тынч бол, бақты бол, дайма ошол жерден учоғыны көріп, дайма жөнеде үнді өз қылдым дайма, ошол қошыларын атасына барын басқа бақыт қалайды. Рахмат, меніңше чоғылыш бүтті ғой дейм, қараймен пат-пат тапшырып, пат-пат орын алып беріңіздер. Рахмат, рахмат, мен уақыттан отырмай жана ата жұрт деген жаматты айтқанмын. Пазыл акебестен бөлөй жиендері барыңар шыққыла деген елім. Бирок жаңарықтан келген жиендері сөзге шықпай қалыпты. Қара, дағы деле менің атым аталбай деп олтыра өрбеңіздер, жаңарықтан келген жиендері бат-баттан шыға қалыңыздар. Келіңіздер әмі. Қара, жиендері келе қалмайсыздар ба? Aylanasın olur burçağa, kayda çürsün essin çıkmağa. Bezin alay keridin solu solu, çılda varsam çıldan sultana. Bezin alay keridin solu solu, Benimce başka eşim kalmadı o. Başka eşim kalmadı o. Men деле жаңарақтан болом го. Мен сіздер жақсы танимын. Қош келіпсіздер. Алайға. Қана? Кімнен сөз баштайсыз? Келіңіз. Ассаламу алейкум, урматтуу тағалар, тайжелер, тәжегелер. Тойыңар мәрек болсын. О, жаратқан, елімізге есендік бер. Бақыт талай ынтымақ бер, бақырға байлық бер, қарыларға дәулет бер, жаштарға амир бер, кемпірлерге келбет бер, келіндерге иман бер, кең пейіліріс бер. Бардығызды жақсы қылсын шу, бақыт талай, чын денсаулық, ұзын өмір. Şu tağavuzdan, tacayavuzga, şu oğuldan urmak görüp, kızdan kızmak görüp, şu baktulu ol, bay-baytça oluşu, çöversin. Allah Teala koldaşın. Oşolda öyle 2 yaşkadagi vakit tağlay versin. Var olsun, bay olsun, baktulu olsun. Yerim geldim. Bak, kavuşkan 2 yaş talay oldu. Bak, sevgi başına da bak olsun. Sev,
boyunca her aysın sen Rahmat, toğanlarımı bir жақсы bir қаварды айтайын. Бүгін Бақтыбек Мырзаның башталғыш класстағы мұғалімі Шекережеке, қайсыл жерде отырасыз? Шекережеке. Егерде кімді ұшыл Шекережеке өзі оқытқан болса бір алақан чаға беріп қоймайсыздар, мұғалім еместі. Қайсыл жерде отырасыз? Şekereceğe sormama çıktı, suya almamız. Kara kim? Kara kim? Suya almamız. Olcan koymayızlar, muhalefecek gelsin. Çaktırdım sizi muhalefetçe, Bugünü gene sizin ekbekte, Çarşın gibi siz gözüm. Daha doğrusu oldu. Bақтыбек Мырзаға жақсы ниетті, жақсы тарбиясы берген bir bol şarap koymuşsa mecik gelsin. Bақтыбек Мырзаның берек және ақшалай сізде ол екі нұсқалы отырайын. Hormatlı Ümit Oyun Bilokoğlu, Bulun Bақтыбек, Sizlerden ürünlü ömürlerde unutulmuş bir yorulduğu üyelerinizde koyulan bilinçin demekleri tutuklar. Sizlerge kalan ömürlerinizin olsun, görüşünür birlik olsun. Karmaşkan olular, böylelikte olsun, baktılı olur Allah. Muhalefetçilikten ayıkanılmış gerek, olmuş gerektir, olup yapmaksa. Yani biraz Bozkal altında hoş geldin ailenin yaşlı ökülatörlük belediyesinin adına kendisi Nurmira Mesut Çakay'ı Andagin giyikleri santrak başlayız. Karageniz Nurmira Ertuğrul Kızı. Ormana gitmeyiz, meydanımızın Allah'ıydım. Çabaga, daha da olursa bizim çağırmışlıkları caşı görmek dostumuz. Şevdun sizler için ölmezsin, var mısın bir gece? Çok normal. İki yaşta, Moğuz'da Bақтыбек'ten caşı görmek. Ağası, İlkutski
Gözüm
gotta go now. Sermeden yaşlılığınız ulansın, her bir uyda toylar olsun, yaşlı niyetli oldurmuşlar. Toyumuzun 3. bölümü açık deyip cerelayız. Bizlere Kulçak'a Baktıbek Barsan'ın çalpı Aya Şakiler'in sözlü şakrala. Aya Şakiler. Kara gelirsin, çalpı Aya Şakiler andan son. Bir toğanların sözgü dayardanıp, belekler sırtta oluturman olsa alıp girip çakı, çanaştırıp dayardan turmuşlar. Aya şekillerin ardından çalpı bir toğanların. Gereksin. Benimce başkasınca olan hoş geldinizler Aya şekiller ardından söz sizlerden. Assalamu alaikum, hurmatlı бүгінгі тойдың қонақтары, өнімдері. Жана енеңіз Бақтыбек, келініңіз Мейрем. Сіздердің қармашқан болуңыздар еш уақытта үзілбесін. Ардайым атаның ұлы, апаның қызы болып жүріңіздер. Айшта ішінде мына біз Бақтыбек енеңізді кечинесинен бери тааныйбыз. Бүгүнкү күнгө чейин эч кандай бир жаман нерсесин көрбөдүк. Дайыма жакшы үлгү, досторуна, инилерине, агаларына жакшы үлгүлүү ини болуп жүргөн. Бактыбек бул
үй бүлө кичинекей мамлекет дейт. Бул кичинекей мамлекет жакшы башкарылган адам, үй бүлөдү жакшы башкарылган адам не дейт? Үй бүлөдөгү бардык мүчөлөрдү, үй бүлө мүчөлөрүн улуу бир сапаттарга, жакшы бир адаттарга үйрөтөт экен. Сени биз чыныгы улуу бир сапаттарга үйрөтө турган ини катары көрөбүз. Бактылуу бол, жана биз досторубуздун атынан, бул жерге келе албай калган досторубуздун атынан сени чын жүрөктөн куттуктайбыз. Айшта-айшты келиңиздер куттуу болсун. Токторбек досубуз да куттуктайбыз. Assalomu alaykum. Qavlab qo'ydik turanlar, jana mehmonlar. Birinchidan Ashni to'y bo'lsin. Keyin kelin baxtli bo'ldilar. Ömrünüzün tez soluqda olar. Buna Ashni shu To'xtorbek do'stingiz uchun da cho'ng rahmat. Baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum. Bugungi to'yning qo'noqlari, xush kelibsizlar. Jana shunday yinimiz Baxtbek, Merim. Qarmashgan bo'linglar. Hech vaqtda bo'lsin. Alloh taolo shu payg'ambarning jashini bergan bo'lsin. Birga baxtli bo'linglar. Shu Ayshani Reyning razıçılığını atlaydı. Ardayı siylap жүрüşünüzü işinin baxtlı oldu. Qaranqı tutamından son orunu almışlar. Orsa Pelk sıradını semen Baxtbek Mırsan'ın çalpı bir toğanların, Merim Kısılsın çalpı bir toğanları sürdü çakayı. Baxtbek Mırsan'ın çalpı bir toğanları, Mergül To'xtorbek başlagan çalpı bir toğanlar, Merim Kısılsın bir toğanları, Bek Murat, Bek Mamat, Bay Bolsun başlagan çalpı 2 yaştan bir toğanları söz sizlerde. Gelin size. Yalan toyun başında bizi sözü çakırasın mı geldin erele olma. Çakıra durgan vakit geldi, çığa kalgılaydı. Sizler özümüzlerden bir toğanlarımızlarına bol çağımızlarca men dağı bir toğanma bol çağayım. Arabisi olu olsun bir toğanlara toy bizlikке töröşün östegin kız tarafta biz sıylayımız, hurmattayımız kıran Alga sizler süylep duruyorsunuzsa Alga siz süylep duruyorsunuz salat gelgenden soň boşluğa düşer. Geliniz. Vaqtılıq oğullar, var olğan 2 yaş, qalaylı oğullar, tavışıran 2 yaş, ardayım vaqtlı oğullar. Dünödөгү бардык жакшылыкты бир гана ушул менин сиңдим жана күйөөбалама каалайм. Сезден бакыт, эжем менин кармашкан болгон эч качан кызбасын. Эки дүйнө бактылуу болуп калайм сиздерге. Тоо борунда караган, тоонун сусу шараган, каалайм сиздердин үстүнө өмүр, багыт, махаббат. Сиңдим Мерим, жана күйөөбалыбыз Бактыбек. Силердин кармашкан болуңар түбөлүккө бирге болсун. Түбөлүккө узак өмүр жашаргыла. Ата-энелердин сый урмат
көргүлө. Артынан жерге тең караган, тең сыйлаган жаштардан болула. Түбөлүккө бакыттуу болула. Assalamu alaikum, бүгүнкү тойдун коноктору. Арнашым менен бүгүнкү үйлөнүүгө тойлонгондуктан силерге чындын соолук, узун өмүр, эки жакты тең сыйлаган алдыңкы жаштардан болушуна тилектешмин. Assalamu alaikum, ағайын туғандар, наметтеп бізге қарап тұрғандар. Ақудай ақ болған 2 жаш, адашудан сақ болғыла 2 жаш. Ынтым ақтуыры сықлығы білөдін, көп білеген бақ болғыла 2 жаш. Жүзің өрден күлкі, үйің өрден құл, жүрек өрден бір ғана сүйік етпесін, бақылы олғы. Саға екеуде жаттап келмеді. Жаттап кел деді біле ғой? Қырт керексіз. Бақтылық болғыла, баш бұшқын 2 жаш. Қалабайды болғыла, табышқан 2 жаш. Құрматты күйеуілер қыз, сіздер бүгін тұрмыштың кемесіне түсіп баратасыздар. Ошол кеменіздер байсалды болсын, әрдайым бақтылы болыңыздар. Тұрсаңыз, жеңе соғыз. Сүйін одасы ма? Сүйін ода бақтар, бақтылы болсын. Сүйін өсі да құтылғанына бұндар. Керес. Саған. Қалаңыз қосылауыз. Ана білсе мен бүгінгі күнді барымызды машырысы берек кіріп, бар тапқаным ұшыл бір тоғаны мәлі. Беремшектен емешіп, бір қарына темешті келедіп, ұшыл бір тоғанының тойы деп, той белгіленгенден баштап, ертені кешке қысмат қылған бол, Бақтыбек мырзаның бір тоғандар болып, ошол бір тоғандардың атынан кемшілдіктер, қаташылықтар кеткен болсын мен кешірім сұраймыз. Ошол бір тоғандарға разы мейман бар ма? Разышылық білдіріп бір алақан шаға беріңіздер, сөз берейін. Оңдуыз, солуыз. Келіңіз. Hoş geldinizler, barınızlarga çok razılık bildireriz. Ошондой эле мен биринчиден бизди ушул эрзеге жеткизип, бизди өстүрүп тарбиялап чоңойткон ата-энебизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Келиңиздер кут болсун. Сегизибизди эч нерседен кем кылбай тарбиялап чоңойттуңуздар. Ата-ана, биз сиздерге өмүр бою ыраазыбыз. Сиздер да бизден ыраазы болуңуздар. Сиздерге баш ийип тайынтып ошондой эле сиздерге uzun ömür kalayız, içinde soluk, yaratan Allah'ım sizlerdeki dünöten baktılığı kılsın, eşkesinden kem bulmasın, ballarımızın, kızlarımızın, nevrelerimizin, gençlerimizin, jakşı günlerini görüp, kızmatlarını görüp, uzak ömür sürüp, baktılığı kavluktun doğru sürüşümüzlerde kalayız. Apara, biz sizlerden jakşı göremiz. Oşunda ele, baktık, bizden en içindeki genç atayımız, erkek atayımız, Jana kendiniz merim, sizlerge sizlerge ülkülönü toylar menen çin жүрөктөн куттуктайм. Sizlerge каларым uzun ömür, бактылуу болуңуздар. Бүгүн турмуштун жаңы жолуна биринчи жолу кадам шилтеп отурасыңар. Ушул кадамыңардан жазбагыла, таштаган тармашкан болуңар, эч качан ажырабасын. Бактылуу болуңар, талай болуңар. Мерим Sizin bizge kelin bolbay ele sindi olasın. Tabi bir bizge sindi koşuldu de sindi kasar kalılabı bizi. Jana apam kelin emez kızımday görüm dep adaşıp aykaldı özöşetip dayanan akan. Bazı senin kız katarıyla kavlalabız, sindi kılıp kavlalabız. Rahmat var bizim. Oşunda ele biz apam menen atamın cüdördük, sarpay gitmeyle varmışın kandetke salıp özleri kalagan derseni Allah'ın hep çeşitlik. Varmış kandilin içinde. Durmasın karanlık gündü canı kıygan, cımızlaşı botları candan hoş yıldızlar, bukan cana kelin. Sizlerden büyük, milyon ülpeti toyumuzlar menen kutlayız. Sizlerden kalan
олтырастар, келген қадамыңыздар байсалды болсын, ар біріңіздің үйіңіздерде жақсылықтар болсын, дегіле сіздерде жамандық болып жетпесін, жақсылық сіздерден кетпесін. Ушул жерден пайдаланып, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның бір хадисінен айтқым келеді. Ким қайсы үйде 5 қыз, 3 қыз төрөлсө, ошол үйге Аллахым ошол ата-энеге Аллах бейишти важип кылгандай. Мен ата-энеме Аллахтан тилеймин, ата-энем 3 кыз эмес, 6 кызды тарбиялап, жогорку билим, жогорку окуу жайларга окутту, баарыбызды билим берди, тарбиялады, турмуш жолуна узатты. Ушул ата-энебизден Алла разы болсун. Фирдавс бейишинин бакчаларынан бакчасын бир насип этсин. Ата-эне разы, Алла разы. Ата-энебиз разы болуңуздар бизден. Кубанычыбызда чек жок. Ушул ата-энебизге баардык жакшылыктарды каалайбыз. Ушул 2 уул бизден кийин төрөлгөндө кандай сүйүнгөн болсок, ыйлаган болсок, азыр да кудду ошондой кубанычтабыз. Ар бири сиңдим экөөбүз келип, биздин үйдө уул төрөлдү, аты Бактыбек деп сүйүнчүлөп дегенде ошол комушуларыбыз Бактыбек бактылуу бала болсун. Силерди баккан, ата-энеңерди баккан эң бактылуу балдардан болсун деген комушуларыбызга ийгилик таазим этем. Ошондой эле жаным мүкам, алтын мүкам, сага каалайм, атыңа затың жарашкан, экөөң бири-бириңе атыңа затың жарашкан бактылуу балдардан бол. Мээрим, сен дагы атыңа жарашкан мээримдүү кыздардан бол. Бактылуу болгула, үлгүлүү үй-бүлөдөн болгула. Ата-эне разы, Алла разы. Ата-эненин разычылыгы, Алланын разычылыгы. Бактылуу болгула. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин кадырлуу меймандар. Кош келипсиздер. Ошондой эле биздин бүгүнкү кубанычыбызды тең бөлүшүп келгениңиздер үчүн баарыңыздарга алкыш беребиз. Жанатан бери айта турган сөздөрдүн баары айтылды. Ата-апа, биз сиздерди чексиз жакшы көрөбүз. Эч качан оорубай бактылуу болуңуздар. Ушу кыздарыңыздардын, уулдарыңыздардын күнү үчүн көрүңүздөр. Жана ошондой эле менин жаным, бир боорум, алтыным, бир тууганым, биздин көпүрөк күчүгүбүз Бактыбек. Бактыбек бактылуу, мээрим бактылуу болгула, кармашкан колуңар түбөлүктүү болсун. Эч качан оорубагыла, кармашкан колуңар түбөлүктүү болсун. Эч ишин эгиз козудай, өмүрдүн көктөмүн өрдөгүлө, төркүнүм деп кайрылды, эки журтту бөлбөгүлө. Дастарконуңар өксөрбөсүн, пейилиңер өзгөрбөсүн, кемпириңер кесилбесин, жүрөгүңөр эзилбесин. Куттуу үйдөн бешиги ырдалып, эч нерседен кем болбогула, наадандарга тең болбогула. Кармаганыңар алтын болсун, саябаган салкын болсун, тийгениңер бактык болсун, башыңарга батык болсун. Жакшы сөзгө канаатташ болгула, жакшылыкка жамаатташ болгула. Кармашкан колуңарды сөздөй ырыскылаш, табакташ болгула. Өмүр көпсүн, ден соолуңар чын, дастарконуңар жайып болгула. Укум-кукумуңар көбөйүп, өзүңөрчө бир чоң амираевтерден тараган айыл болгула. Бактылуу болгула. Кымбаттуу бүгүнкү тойдун күнөөкөрү Бактыбек жана мээрим, жана көйлөрү болуп келген коноктор. Бактыбек мээрим, бүгүн силер караңгы түндү жарык кылып турасыңар. Айдай жалгыз болбой, жылдыздай көп болгула. Күндөй айдай караңгы болбой, күндөй жарык болгула. Өмүрүңөр узун болсун, ден соолуңар чың болсун. Мээрим, биз сага ишенебиз. Сен келин эмес, бул үйдүн кызы болуп кетишиңе ишенебиз. Атыңа затың жарашкан, мээримдүү, биздин кызга келин эмес, биздин үйгө келин эмес, кыздардан болгон, эки жакка тең караган, бактылуу жаштардан болгула. Жана ата-апа, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Биз оорусак кошо ооруп, биз кубансак кошо ооруп, кошо кубанып, биздин кайгыбызды, кубанычыбызды кошо көтөрүп жүрөсүздөр. Сиздерге Кудайым айтабыз, жаннатынан туугандарыбыз, жакындарыбыз менен бирге болсун, бирге болойлу.
şöyle kıvırak önümüzde, köp yaşamızda. Kana birinci sıralar ciliseleri Samanday'da da Tahtı ve kaynıydı da yerinde kulu ısparamda söylüyorum. Zamas Turağı'nın sağa kana geliniz. Adresi Toğadar'a bir varmışsan Yaşara көңіл көрсеңіздер біздің шығармашылықтағы бір тоғанымыз бүгін ошол кешеден енесі үйленеді деп біз өкілетіңгі жашын етті Ақтойды қысмат қолдырау санымесе біздер кесіптешеміз десек болады. Тоқтарбек мырзаны мен шақырайын. Bir қол шағын қойыңыздар, керек саған. Ассалаумағалейкум, құрметті Бөйгі тойдың қонақтары, жаңа шөндермен атам сыйлап келген қонақтар. Енем Бақтыбек, келінім бақытлы болуға, қармашқан болуға ешқашан үзілбесін. Айтылған тұрған сөздер бар, нежелерім айтты, біз ошо қосыламыз. Ең негізгісі енем башына жүгөн елінде. Құттықтайм. Siz yürüyorsunuz, başkanın günde hoşunuza neydi olasın ha? Yürüyorsunuz mu? Benim Bақтыбек Mırza üçün bir жақсы bir söz ayıp koyayım. Bақтыбek, üç insandı süy. Sevdi törülgöndü, sen üçün törülgöndü, sen de törülgöndü süy. Bana hoşun sana bakın. Bir toğanlar aman bolunuzlar, hoşunda yıntımağınızlar üçün kutlular. Kısımız taraftan Ecekevich sorandı ile hoşunda Ecekevich kadar söz verelim. Gelin sizге. Kapı olup kalmanız söz verelim. Şunu topşur koyup satırımızdan. Simdevizde daima canında olsun, oldur canında, türsünde bir altın şakak gelek var. Ayaslamazlar. Hoşmanız mı? Karşı hoşum mu? Kana şov var, ıstarç. Bir duvarlar benim canım, olup çürüşür beni. Dostu olup gelgenler var sözü çıkamaz. Bölümü hiç yok. Çakın dostları, çakın badruş ki. Hey! Hop! Hop! Kaç yigitler!
sizlerle dost ola. Dost egen sizlerle dost ola. Barga köpüğü çok hoşum dostum. Bargı var kalatın dostum. Karşıda tez olun dostum. Hasroduşunday bu dostum. Hey hey hey. Barga köpüğü çok hoşum dostum. Bargı var kalatın dostum. Karşıda tez olun dostum. Hasroduşunday bu dostum. Bu dostum. Qarabey, bir to'g'onlar suratkash bo'lgandan so'ng yoshlarga ruxsat beringizlar. Qizlar barimiz keldik, hech kim qolgan yo'q, barimiz keldik. Qara bir to'g'onlar kelingizlar hemen. Suratchi yigitlar. Kelingizlar. Bat qismat qilalar. Meni dag'i jumushim, seni dag'i jumushim, bir-birimizni to'ra tushunib meni ish qilalar. Ko'zsik birday bir-birimizni o'qib, yaxshi so'rashilsak Sapatı menen, batbatı menen, ha? Ekija şemi gelmişsin. Jalpı dostlarga көңіл бұрала. Қалған көлдің жігіттері орсат бересіздер. Айымдардан başlaydı. Ha? Geliniz. Şayхан Badur çıkırsa. Olmakın basın birim, Ayaşın Tatbik. Daima bakım olmazlar. Allah benim bakımın nesli olsun. Ah niyet, hak Allah'ın şefaatı. Ah niyet, ah adamın makabatı. Ah kuyular katlanın külküsüne. Ah şerifler, ah kısmı. Ah sirgin, kısmına kabullasın. Ah saklık, ah mamalat arınmasın. Ah dine söz dileğinden kalkındır. Ah sakalın dileği kabul olsun. Ah sözün, ah taşılar ayırmasın. Ah gelin, ah niyeti sayalasın. Ah niyet adalcarına sözünge. Ah şartı, arday bayalasın. Kazanansın. Çok. Kırgızsın mı? Ola. Oldu. Sıra koyalım değil mi? Daha kısasın. Geliniz. Arsışın, aksuyuydun başkoşlar, asıl oyu püptelikte doktorlar, bunun kuyu karaktını ecar kılın, asmanda kuşçumuzga okşuşlar, iç kızgaldaktay bütün töksün, kızartıp jer bütün töksün, kubarış çeçip var kızga, alarda eki yaşlar doğum töksün. Sevolar, Allah'ınız hoşlanız. Kazmış dostlarım. Жақын достар başlayınız mı? Çeçörü başlayın. Gelin. Assalamu alaikum şutoydun köylері жана кунактары, кушбак кечиңиздер менен ушундай эле досум Бактыбек, аяшимдери куш бомор бек болсун. Олтуруп асыл таштан асыл ташка, ар куштун тандап конор жери башка, чын жүрөктөн айтып кетем каалоомду, мында отурган асыл кеч 2 жашка. Силерге каалоорум чын ден соол, узун өмүр. Ошондой эле кармашкан колуңар эч убакта үзүлбөсүн. Ар дайым эле жакшылык жолдо жүрүшүңөрдү тилектештим. Бактылуу окулат. Жақын дос. Улайчың айтылған бар, ой мақсат жақсы тілектерге қошпас. Анамдар досым, саға 2 күні бақыт қалай, бақытлы бол, адам затына емде керек болса, бақытлы бол үшін, ошол нәрселерді барлығы сенде болсын қалай, бақытлы бол болсын. Assalamualaikum, урматтуу коноктор. Биринчиден мен ушу ашта силерге азык көрсөтүп кетем. Бактыбекти төрөп, ушундай даражага жеткизип, өтө чоң той берип отурасыздар. Силерге Алла разы болсун, Алла разы, ата-эне разы болсун. Досум Бактыбек, сага кааларым чынден сол узун өмүр, бакыт каалайм, бар бол, бай бол, өмүр узун болсун. Эч качан жамандык көрбө досум. Жүзүңдөн иман кетпесин, жүзүңдөн күлкү кетпесин. Келен оялганда балдар бар досум, ошолордон ыстык салам.
Kızınızlar da verin versin, düğünüzlerge gelinizler kutal gelsin, ardayın ego baktı olsun, olsun eklide baktım kalayın, baktı olun. Assalamu alaikum, bugünkü Aktoy'duk köylörü, jana ушул toyduk күнөкөрлөр болгон досум Бактыбек жана Аяшым берип, силерди жалпы балдардын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана ошондой эле силердин бул дүйнөгө келишиңерге себепчи болгон Айшна силерге телесун саат каларым, ынтымактуу болгон досум, ынтымактуу болсоңор бакыт, байлык, бардык жакшылыктар ал болсун. Дагы бир жолу бактуу болгон досум. Группалаштар керексиз. Берүү. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү тойдун күбөлөрү, урматтуу коноктор, урматтуу досум Бактыбек, Аяшым Мээрим. Мен дагы жогоруда жакшы кабыл тилектер айтылды. Ошолордун баардыгы кабыл болсун. Бактыбек досум, Мээрим, Аяшым, баардык эркектин, баардык күчтүү эркектин артында бир аял турат дейт. Мындан кийин Бактыбек досум кандай ийгиликке жетпесин, Бактыбек досум кандай ийгиликте багына бассын, бул Аяшым Мээримдин ийгилигин тилебиз. 2 жаш бактылуу болсун, камашкан колуңузду болсун, рахмат. Hava çıkışır mı? Kız çıktı. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүн тойдун күйөрманнары, жана Айшта Айшени сиздер ушинтип досуңузду чоңойтуп, леззетеге жеткизип, мынантип баш-башып отурдуңуздар. Айшта ата сыйлаган набыр табат дегенде досум, эне сыйнат, элге жагат дегенде досум, ушу Айшта Айшенин сыйлаган жаштардан болгон досум. Силерден жаралган балдар жана кыздар Кыргызстан желегин желбиреткен, кыргызым деп соккон, жүрөгү соккон кыран жигиттерден болсун досум. Мына биз жетпеген жеткендерге, ийгиликтерге жетишсин досум. Биз өзүбүз көтөрүндө окудук, бирок көп жетишкендерге жетишпедик досум. Ошол себептен сен өзүңдүн ошибкаларыңды билип, Аяш уулуңду кыргыз жерим деген жаштардан болсун досум. Досум, ушул сен достук келдик досум. Айдын күндө кайдырбагын досум ай. Айлаганча турмушубуз ушундай. А бирок достугубуздун экөөбүздүн ары болсун, алардын сусундай досум. Жумарова сөзүндөгү сен аягында сүйлөйт эле, аягында сөз беребиз. Кыска музыка. Assalamu alaikum, тойдун күбөлөрү. Чын эле şu temok şikayetler, şu dedeniz, şu toy başlananlar, şu ancalara yaşlılar aytıldı, bari oşoğa başlamaz. Şu dostlarımın, klassdaşlarımın atынан, alыс жақта кете алмай қалған достарымыздың атынан, şu балалардың атынан артыларға белегіз болу керек, шоны тапшырып қалуға өсеміздер. Болсын, бақытты бол. Son, 94'lerin adına. Assalamu alaikum, бүгүнкү той коноктору. Бакта 2 жаш, бактылуу болуңар, камашкан колуңар үзүлбөсүн. Силер бактылуу болууга тартуусуңар. Рахмат. Мен баарыбыз кошуп берели. Мен биринчи айымдарды утсатайын. Айымдар. Колду көтөрүп жигитсен. Кара, ушунда бийлеп туралы келиңиздер, баарыбыз. Кара, жигиттер мындай бийлейли өзүбүздүн стилибизге салбай, а? Кара, 1-2-3 кетти. Шундун кыздар. Кара, айымдар кутулсагандан соң мен жигиттерге жигарча музыка берейин, жигардын тоюнда. Ketmey turmuşlar, aldığınızlarga sayılı tabak tartıldı. Berince 5 barmak okşayın. Morun
Toshkentga borsang 5 barmoq ile, Oshga kelsang 8 barmoq ile. Xudo xolasa, mana bugun bizlarda 5 barmoq Qirg'iziston ulug'lik qamoqlaridan bo'lgan barcha qamoqlarsa, bir 5 kun seriyashaga ketmay turibsizlar, men sizlardan o'shanlarni so'raman. Ha, do'stlar, vaqt olamiz. 3 kun sizlar. O'g'illarimiz, azamatlarimiz bilan yashaymiz.
Ocağa toyları çıktı. Mehmanlarıma gelmişler, biraz paket operasyası koyup durmuşlar. Bardam kanal aldığınızda jaygan, tasılaga geliniz. Жалпы туғандарыңыз қарашылық сөйлеп, сәннен соң ақсақалдарыңыз ақ батасын берсін. Келіңіз. Құрметті қонақтар, тағы бір рет қош келсіздер. Şu benim suyunçumlu görüp gelmeyizdirge çok rahmet eylerim. Sözden şöyle şu vakti gün dostları, aşıkların yetmeden beri, ilk cumadan beri çıkkat düşüyor. Ularga da çok rahmet eylerim. Şöyle şu yerde benim kutuma kut olup, koluma kol olup tüken yiyorlar. Kölerin milletine vardığına çok rahmet eylerim. Yana şöyle şu yerde kuran imanlar, bizden degan azmazlı köpmü kemçiliklerge tutmasa geçiresizler, biz razı ederiz. Bize zaman hak yol varlığında yüzlerine ciheti olsun, bunlardan teşekkür ederim. Kamçı Kuda, geliniz. Kudanızın sayına razı olsanız, sayı söz sizden olsun Kuda.
Hurmatlı mehmanlar, birinchiden ularga vaqtga arnab, to'yga arnab fazla qo'ng'ataman. Bugungi tug'an insonlari qabul olsin. Degeli fazlakan tug'anlari, qotqonlik tug'anlari. Men tug'anlarim bugun aytilgan qavullar qabul olsin. Barchalarga cho'ng rahmat. Екі жас бақытты olsun. Rahmat. Demek tuğanlar toyları gelgen meymanlarga razı eкен. Gelgen meyman toylarda razı eкен bileydi tuğanlar. Evi birazga paket operasyonu koyuyormuşlar, varmışlar. O mende bala kaçaymışlar. Eceke, o stol var eken, oturup aldınız. O mende bala kaçaysanızlar bir kökürükten üydürü, koldu götürmüşler, aksa kalanı vakit tavız versin. Amin. Amin. Şu bayattan beri, şu adam pata veriyorlar, dua veriyorlar. Dayanıyorlar, bilinç oluyorlar. Gereken dualar, patalar kabul olsun. Ananayın senin vatını ulan tercih bulunda tamdaklı vatı vakı degen söz, vakı degen, görlük degen söz. Buna kendimiz de öldürürse vatı nehri degen, vatılar ve tatlılar gelişim, vakı yüğüyle, nehrin yüğüyle olup, bütün çocuğuna doğru kanlı, yaksın teşebbütçüler. Hakikatlerler öp olsun, ömrün sıvı olsun, aklın esli olsun, imanlı olsun, bildiğinleri sıylanan olsun, vata yenesin sıylanan olsun. Nime dilekinin maksatına gitti, vay gelsin, vay boşundayla, açıp Aygördün restoranının cemaatine dair, buna hayata dönüşünce de beri, avukatın beri de çay, kızmatların kırılat, ballar kızlar, dikirler, gülücük, şular dahi, Türk olsun, aman olsun, işteler başladı. Buna bana kapılar bayadı. İşte beri bu sayı, şöyle varlar, şöyle tatlılar, orada. Var dedi, ömür ıslah kilesine, imanlı ol, yakşı olanlar. Amin Allahu Ekber. Bir badaz, ek badasız, birim sürmeyi çeydikdeydi. Amin. Allah kançayızsın, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rızmak beylim, çocuğunu tornadaştan konularda eken olsun. Allah-u Teala ömrüne bereket versin. Allah-u Teala şu aslında imanlı karzatlarda versin. Daima şu atenilerden, iki tarafından büyükü olma. Ve konudan ıtımak kalalar. Ve konudan iki atenilerden ıtımaklığı menen sizler şu iki yerden biriktiren katta kopra olmasıdır. Şu kopralar eken olsun. Daima iki yer büyüğünden ıtımak olsun. Şu kudalar eken ıtımaklığı yaşasın. Unutmak olsun. Cenab-ı Şükür'e gelen çok yerlerimiz, tuğanlarımız, kudalarımız, bilgilerimiz, kardeşlerimiz, bağırlarına Allah-u Teala razı olsun. Gelen kadarlarına Allah-u Teala razı olup sizlerden razı olmuşlar. Toyda olmak size tek hakkı olsa geçik bağlar. Toyda benim çok bütün işim. Açam çakar götürür olsa geçik bağlar. Bu abi Allah-u Teala şu bağırımızın çeyreklerinde, yaşlı iletlerinde zamanımız tıç olsun. Şu ballardan Kollar başkan Recep Bulutlar, bazı yaşlı bağlar Allah'tan şu çeyreklerinde, yaşlı iletlerinde. Amin Allahu Ekber. Bardak aytkan kalıqtekler kabul olsun deydi dağı. Bugün Bahtibek şana meyerimden үйреніп өтті toyun alып барған. Qadasının ulu, Qarasının kulunu bahtiyar oldum. Eğer ben yaşlı kılıp qadasını getirgen olsam, maşallah söz aytıp көңілің сүрге қатты söz айтып olgan bolsam, toydun ayağında biz senin aldığınızda başınızı sıyıp geçirip sırayınız, geçirip koymuşlar meyvanlar. Karabese, orunluklardan turala, alakanığı suğu çavalıdağı biz gütkön, sizler gütkön 2 yaşta turmuştun dağır çoluğuna kol şavalar benim uzatalar. Kara 2 yaş gereksin. Bahtibek şöyle benim. Kara, Serek Bey durup koyarsa, baysallı olsun da bekleyeceğiz. Dostlar var mı? Dostlar o. Rahmet eve, gelip kolda karanlardan bölümlü
kırmızı kahve saltı kılıp Cakı Badıruşkan'ısına tapşırmayımız çın жүректен, екі бетінен сүйіп. Cakı Badıruşkan'sının oyunu olamız. Allah kalan çalsın, 2 yaşınızda da olsun. Hadi 2 yaş. Bakıyor ki benim yerim. Baktığı olsun. Gök balalı olsun. Baktığı olun, baktırık. Karmaşkan iki kol. İki kol karmaşkan.